قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم حامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريع لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين سبحان ربي الوهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا والفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم بسبب قراءة سورة الياسين يا رب العالمين واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا رحيم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر أمواتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزولهم ونكلهم من الحطايا كما ينكل الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا حرا من دارهم واهلا حرا من أهلهم وعزتهم من العذاب القبر وأدخلهم الجنة الفردوس يا رب العالمين اللهم بلغ وفي الثواب ما قرأنا من سورة الياسين هدية واصلة إلى روح محمد صلى الله عليه وسلم وثم للأرواح آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وإخواننا وأقربائنا وجميع المسلمين والمسلمات وثم خاصة إلى ما نويناه تقبل منا بحرمة الفاتحة. Informacija që Allah prava kolla së donerin nge gjamjake, dhe shutrin gjene po 7 dinarja, je pral 5 devri, je pral 500 dinarja, je pral 200 dinarja, je kën 1000 dinarja, je pral 1000 dinarja, je pral 500 dinarja, oran 5 evrija, je pral 1000 dinarja, je pral 1000 dinarja, je pral 200 dinarja, je pral 500 dinarja, je pral 1000 dinarja, je pral 200 dinarja, je pral 200 dinarja, je pral 10 evrin, pa ndaj pral 200 dinarja, ukupno pralena ka gjuma ke disalo 9000 dinara, em shelu 10 evra, Allah i bereketi neka delen, em ta robila qësat neka rakel, wa sallallahu alaihi wa sallam. اللهم صل على محمد. Assalamu alaikum hajji. Часто купляти чай. Уже вот
torta, kupupora. Muszę sami ja na прям когда еще одна сука агента там должны тикна. Ки опасна ситуация. Будь опасна ситуация. Previše. Dik stoji budi. I džamija finansirana pe tari sadake manšenge. Panč v raboti mi Italije, visoke dela pe daje plata v raboti mi. Vas ne porana te izvestine na menarız. Halalika kerema gidi.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له. أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا عباد الله. Kraj hamdi ko Allahi Azza wa Jal koja Allah yaračija sve elemengoro. Kraj hamdi ko Allahi Azza wa Jal koja svakale voz viši medinea pravga korolea kja gafleti me kalbija kašuke kana. Kraj hamdi ko Allahi Azza wa Jal koja su putinjame kakva voz viši modinja čal voz viši me celja emidealija. Kakva mubarek divena salavatijem selami prolamaro primeri učitelji pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, upraleskeri familja, upravo ashabija, upravo sao kola so živdingja kale voz višime porukencar, kaja dunjana mukrenisara ver osvensar muslimanja. Počitujme čalale phinjali. Jektaro nevažna segmenti ako amarodini,
Итало, амесар муслимања, кога размислинаја, јек кеска чалеско рохал. Воедно два значинела, јек кеске сам, ки секоја ситуација, без разлика саргјату шукари, без разлика саргјату билачипе, о муслимани, муслиманеске тало сарек зорали градбо. А катарда талале на два поврзинела пе мангипаја ко Аллахи Азza wa Jal. Пе приметинео Аллахи Азza wa Jal дали мангелату тилина, ка приметине кај употребинелату. Јектаро најбар аргументија. Те джане дека се манло ко Аллахи Азza wa Jal и тало тогаш кога кадике обукаe манушенгеро Аллахи керела которо вас. Кога обукаe манушенгере и тале которо вас те завршине ленгере приоритетија, а това и тало само е оправдање, Олафи пекамберестор алистан кога вакерела, емо Аллахи Азza wa Jal кога мангела е ке мануше употребинелале. Сар употребинелале? Употребинелале е манушенгере букја, ленгере пари пасоитале, те керен тусар мануш, те шајтове се вепите олеснене олен. Ема катарда фалале и адресе муслиманескери Итали. О муслимани тало своримоте дживдинелки заедница. О муслимани на дживдинела себишно дживдип. Емо себе пита калете мякоро и тало, кова со морате вакера, ајдве дживдинаја менсар мануша буд по-луксузно дживдипе за разлика тар амаре дада, тар амаре папија. Најчесто шунаја муабетија кога вакерена, кога дживдинаас не китопана, кога дживдинаас не подержи не појек соба, ватик не кера, шај си нелен кера таро чика, ама как би си нелен таро злато. За разлика шај и ситумен позлатиме чареа едве, а две и ситумен со на, ама намаре как би уле чикале, а две амаре как би уле палален себишна, а две и си аме са по-модерна телефонја, ама са сосјам зафатена, никогаш напамтинела и историја. А две кобори си амен повише собе, улям по себишна, о мисафирлуко не са прекинисалило. Са и тала ква палален, себепи несар улям робија, дуња лукоскере емдара чаламари идина. Одолеске палален, а кеа худба за цел и сила те повикуинел, 100 пачали себишност, ко са о сегментија која маро дживдип. Одолеске палален, пекамбери алиселам кавакерел, кој ек народ, кога расширинела пе себичност, дикава само мањ, дикава само мечавен, наинтересинела мен и околина, наинтересинела мен ов заедничко добито, наинтересинела мен о хајри саринен гор, дживдинава само коморо интерес. Сусучинговел, тогаш о пекамбери алиселам пенела, а дале народо Аллахи Азza wa Jal делален штар букја, пазинен коакала штар букја, хем те мерина мариден нешница, дали чачи паска месјам себишна народо, или сјам мануша кола сјам спремнем способна те дживдинеја веренца. Прво пенела, о Аллахи Азza wa Jal дале народо когитало себично. Прво со делале економско криза. Што значи нела кова прво? А кава значи нела со годка старе. Берекетлимона не то вел тут. Напредијана не то вел тут. Ајде дикаја кава. Ајде сјан сведокија. Ако порано и шутка сине, центаре трговјакоро ки Македонија. Сабота недела на штисине суфте перелтаро мануша. Ајде са повеќе дукјане панглона. Ајде са повеќе шуна сар жалинена пе прометнане. Неделензар сефтена кердјола, ко со должинела пекава. Зар на неаква оправдиве пекамберескере лафенге?
Wallahi Azze wa Jal gjivdinena sebično. Da rana ako postavingen ručko дека качоролјовен, да рана ляк на томаре фамилията родури пете викинеле кој кручко качоролјовен. Тамам, адвајте рибути, ама не очекујм. Прво бути Аллах Аззе ва Джел, делат мен чоролите. Дуито бути, Аллах Аззе ва Джел, делат мен неправедно владатели. Со значи не ладава. А дава значи не ладека. Сарказно Аллах Аззе ва Джел. Кам мукел туменге котома рошеројк владатели агар. Со сагија е куренге олмас на нете овел, а етерненге мангипе на нете дел. Сар со джала ек шака мануша чилям, групе шунаја со овела, епа мате чудинамен тајса, ако на калаш тарбеша маследна, дарава деку пруно дело, еновел тајса депоње дризлакоро, па хемикалија маре максымја мате дишинен, та агар сашто терне мера, побетер терне темера. А квај тала да на рахмети према ек нација, со сара дава овела себишност. На ту ме. Аджи ker ме прво послем ту. Ем трито бути Аллах Аззе ва Джел, о Аллах делален дар колен горо калби. Дикен сокрили себиш, дар колен горо калби. Машкараменде са хероја. Јангвало ја верако ги човаја мирно. Јек пиштате пиштине на менга марошеротеле. Машкараменде амареа какикава. Ем штарто када ширингове лоховавиве машкартуменде. Сад, кавелка изигринел туке машала евлија. Сави брада камутел. Абе дури джикюмра ковел. Валла биля дик. Е Аллахе анава косовел. Демано добор. Јекм асекна мандуинеле мира навато рохако. Ајдве улоте манглянте нашале ке пријателе ке досе деле борчи. Ема ајдве уло джалако послабо. Ако си аслабичи, ако нанетут фамилја, гелям курбани. Ајдве улоте сјан позорало, ва утарослабо калав, позорало тиранав. Е агар казно Аллах Аззе ва Джел дела која два му умети, а калаш тарбукја. Одолеске правален, требелате халјова дека дикено пейгамбери алислам сар не буинела сине е асхабен. Пейгамбери алислам секо дивека пучел сине асхабен. Дали дикен јетимен, дали парва керген јетимен, дали керген зијарети насвале, дали керген зијарети фамилја, дали кылдинген некаскери дженазе намаз. Пейгамбери алислам секо диве пучела с неква е асхабен. Понаодори га права муслиман. Ако и си тута кала дуј букјаан туте, джанан тути си потполно имани. Слободно те нарекуј нетут муъмини. Ковај тала два мануш. Прво мануш тала дава која со. Поможинела дури кога и тало деске најпаро. Поможинела кога и си повик, а раклјан ко тесно. Последна пари тало туке. И каля поможна кала е скоро дрон. Шунгјан таблела наредо скоро ке, джаб поможин. Шунгјан нешто ке гјола чал, и зајдница, ов себе пите поможине. Ако наштите поможине, макер штета. Чивгету ке асфалти неву уклучингјанту, ки канализација ко водот паглјан, по макер штете комши доненгере ворденге, лачара дава. Примeti някой бор била чосян, примeti някой бор себичносян, ко бор дикян туте. Соске ляо третуарие пешакоскоро мукале посред ромте крилте кувеле вордем кера несигурно лескоро движиве. Нашти хайрите ке макер билачите. Од леско пекамбери али сам какел, и сили туме на класи фатија, сем праведна муъмиња. Поможи кога и тало макар туке најбилаче. Сар шај поможи. Наштите поможиме. Ма коментирим. Ма повикујм ко билачите.
dala čora. Se manuški anja koga dikela pe pes dikela. O mislinela čorgja, edepsiz zluko kerja i sarne sadresi tale čora magarka postupine. Kaj to vela men šukar misli be jeke keske, dosti zigrina sar inspektorija, on ma te ana amaro zaključio kakva kerela odolesk, akva čolale odobora čola. Akva je tala marohar. Duito butika klo pejgamberi alayhis salam kojo vela pravedno posao segmentija. Pravedno prema Allahi, pravedno prema javera, pravedno prema tute. I sili tu takala bukja, i si tu čačut me imani. Pralane, da li razmislim nekoja što znači nela palo namazi koga resenat nuko apnena Allah ka buli te klamengi džuma, o Allah te prifati nel. I si borči kakva lafi. Akva lafi pa opese piravele maneti. A da vas znači nela sigurna to veni jeke kesar tar tomaro bilačiko. Te araken tomaro ponos. Te arakeno na mrzi tomare kereskoro. Aka vas znači nelo resibe. Aka vas znači nela koga posakujnena tu menge jeke keske kabulju Allah te krel tumari džumaja. Odoleske falano Allah azza wa jal kava krelu. Hel jazau l-ihsanu ila l-ihsan. A zare šukari baskeri nagrada na neaver nagrada semo šukari pe. Ona odoriga prala musmano pejgamberi alayhis salam kava krelu. Ehlu ma'rufun fi dunya, ehlu ma'rufun fil akhirah. O šukar so itale ki dunjaja, on tale šukar da po ahireti. Ehlu munkeri fi dunya, o bila će su itale ki dunjaja, hum ehlu munkeri fil akhirah. Montale bila će taj sako yomul kiyame ko Allahi azza wa jal. Volesko Allahi azza wa jal kaver Kur'an speti kava kerel. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَ. Kolako vaso ki dunjaja lendar samo šukari biklona, pomožinena, na nena beki situacija, be melenge ko bor šukari beki diksari za nena. Mi koga šakova mas spomnim, to je škapnes elhamdulillah, o Allah, so kergane manušengere bukjato ven korimande, se te prastate završinete repraleske ributita šovar dežbeš po hajreske tavitikjatike pekambereske džamija. Ma očekuj nagrada taro manuša, očekuj uvek taro Allah azza wa jal, uvek i te di godine kole Allah eskoro zadovoljstvo, muko lafija manušengere manušenge, Allah i tale lafija. Halo teke manušengere lafi i tale slična sar bubačke. A u bubačke džanjaka džaja, kisjalica so svetinela. Tu svetinja odoleske niko až ma očekuj zahvala neko tako tko ofsasto. Kisjalica so na svetinja tali rahati. Na mange Allahi onda ma svetin. Onda ma tikno tu tarnuri. Iker tut kiteri temnica. Džidin tere temnicaja. Normalno i talo kogo svetinjate kolja kere. O zlato su i zlato koga sjajnela, o zlato dikela pakla ubikal ga meka. O kam ta karela le, but jako ta karela. A ja sam ameno manuša, niko až načima pe sui talva menke hajri. O doleske pralalen, pejgamberi alayhis salam kava kerela. Mejet te tebi aurat ehihi, koji sredinelo la džajpe pere praleskele. O Allah koji yomul kiyame leskele la džajpa kasikave. Ma te kera kefi kogo Allah iskušinela jeki ke neko le bila čipaja. Ma ana tutki situacija ko tana leskor te čivetut. Aha, koja je tamo leske se vebita rakva harami. Dik, halaj ki lo leske konak. Ma, koji okrivinela pere praljača, ali neko iskušenje, o Allahi nanela teri duša to neko istradla tu ne iskušenja, reki teri koža. Po nadori ga pralaleno pejgamberi alayhis salam kava kerel, koji kerela štete muslimaneske, šteta karaketa je sangla ko Allahi azza wa jal, koji učarela jeke keskeri lač, o Allahi učarela leskeri la džajpa. Diklan tere prale muslimane ki naman gdje situacija. Bez razlika diklane sar pijela alkohol. Podurite dikele da komari kelelo.
Ote dikele da zinakla marashiri. Кое учарела еке кескери лачу Аллах азо джелески ладжай паки ка учарел. Сори тале перда маре Facebook я маре TikTok я. Со дикая со пратиная. Ко ти си најбаро джемати. Амена каля хранина амен. Аквајтало не сарчавале на маро реалност. Едикем пралалено кола мануша со муклячало Аллах ек бути, Аллах сари рангелен. Сулейман алейхиссалам. Синеле грасо летинела. O Сулейман алейхиссалам за Фатимо сине пеграстеа на шалгеј киндиакро намаз. Уло свесно дека на шалгеа намази пена туци дингјанман тарморо Аллахи. Уштело Сулейман алейхиссалам ударела е граст. Wallahi Azza wa Jal che avea situația ca că o Suleiman, tu e grastemu dargana čala menge, ai veme mukatu ke vakela i balal tu ke ki služba. Naredine balvala ke hem tu temtere vojska kaj mangea kingarel tu. Dikeno muslimanja koga mukle pere kera hijra koa kerge, koga gele tari Medina ki Mekka, čorole, muklea čalo Allah to bojajnele Allahe. Подалю Аллах агар мукела туке, завоза дико Аллах со кергален. О слободинге, побединге, еме римјанен, еме бизантинцон која дава вакти сарадете победине Русија, еме Америка. О муслимања кергја дава. Емтаро најчороли уле најбарвали. Кога улоа дава? Соско коленге на уло. На кергја која Аллах ескори. Мукеа нешто ачало Аллах, дико Аллах Азza wa Jalla sari ranela tu. O Јусуф алейхиссалам при фатингјате џако затвора ачало Аллах. Ну дингелес кабе признај наква на признавал се на кергјун. Ачало Аллах, ачал по муј при фатингјато велко затвор, ко крај сар завршинела. Овела дуито мануше Египат те скоро. Предпоставим ачало финанси Египат те скоро. Агар завршинена пралалено кола мануша, која целосно подадинена пача по Аллах Азza wa Jal. Емодолеске пралален. Пребела кјамари годите овел уве. Кога керела пелавја чал зајдниц. Кога исине прајавен повик. Хаку исјамен тео да зевинаан. О Аллахи наредингјамен. Исие квакериве пренесиња тароали ради Аллаху ан. El-hubbu vatanu min el-iman. Te mangheto tanca e so beșea talo taro imani. Ako ne interesinela cu vaca autoro tanca e so givdinea. So vela so na tu imani slaboj. Ako kjutinea koja no tan fordena gjubre ana neakava mandena smetinela. Tu imani talo katastrof. Ker lafi. Na negaraive. Prijavi. Шпиони нас я шпиони аквај талу имани, тавуру шатру минел иман и чистоти талу екваш имани. Одлески Европа манга, па вама ангелов со дикела неправилно пријавинела. Аквај талу целокупно хајри. Аква не ингарела мен палале нагар амари себишно сан аменде само те дикха. Ма бисерен фалале на маре берекети тале поврзиме зависно коборкова ки служба ја веде манушенге. Ма бисерен пекамбера сам кава керел. Емо мануша и тале лескери фамилја. Најмангло по Аллах и тало како и тало најмангло најкорисно ки лескери фамилја. Джанем те манглен те джанем дали сен мангле ко Аллахи, дихен ко борсен мангле ко мануша. So Allah koga mangelatu, vakile Джебрилеске джако калбе манушенгере емкер аква манушел мангло ко аква мануш. Ео шукар мануш керган шукариве, о народо шукарибаски ранелату. Ео долеске пенглола даптала муслиман, најшукартери стрига кади келпе, тајсако акана ки дженаза. О джемати со авела палту детале те работники абизо паре. Дженаза скитало работники абизо паре. Da fordentu che e puf upral toroka bări, bipa rengoro ca kerentu che dova, amanadvaza visinela sarsiansine ki dunjaja, a gjada kana kei dunjaja. Sar mukjai dunjaja, kaj sada kuštangla po Allahi Azza wa Jal. Odoleske falalen
تخلوا دكا والله عز وجل قرآن وكريا إنما المؤمنون إخوة موفرنيك إيطاليا بشالله تخلوا أمن كمارو إيمان أجر دكا наштитовела ме правилно имани сарджикоте на посакуина и еке кеска да со камага коркори амен. Олешке какера дова ко Аллах азза ва джел. Обила че сифати о Аллах амендар нека дуира керел. Кера дова ко Аллах азза ва джел. Те опроснела маре гюнахија а два со кергам намерно емне намерно джанди ден бизо джанди бе. Аллах ма казни намен себе пјачала маре гюнахија. Дико мареа катере рахмете, ама дика мен тере праведностаја. А мен признајна дека кергам зулуми према туте. Ма дозволи тера шелигјовено пожарија ко маре тана. Ма дозволи на маре максименге дарто велко ленгере калби. Allah менге ачило само дајан дилу кал туте. Има мука мен, ма брки на мен. А мен и да наа према тутен прихвати на мен тафтере искрена робија. O Allah kera amen tu ke dova, te da men o hajri o šuži pe akale dive sve skoro, emo šuži pe saje dive sengor. Ma optovari na men adalja so na štiti izdržina, ama remak se men po lengere dromate arake. Bereketija lenge tede em pa mare kera ya Rabbel Alemin. Allah kera tu ke dova te krami genasitu imani te mangaku imani te sigara. Kera dova ko Allah azza wa jalla borçya taramare kira neka duyra kerel, amare nasfalen neka sastarel, amare maksimenge hayrime porodo Allahi neka del, emamare mulenge Allahi cenneti neka del. Ekulu kavli hada estağfurullah li ve lekum festağfiruhu innehu huvel gafurur rahim. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفي وقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kerene miskino safya so safya tavtaru tamamyo namazı törü. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقهم ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة